Skwale unu amade heli kauri mwambianu kaya ribuwa imipango ya hatu. Ribuwa imipango ya hatu ya he Facebook masulaha ukaya wakati wa he siyasa uhisa ukurubia ya burikane konje baina ya he wakati ya siyasa ya balwa rika hohonze rika ulima mbeza mabaka na mbeza mihogo za idudu yabo risari limiri wala abanga lindawe nkwe heri jendera dolimia yimkana baraka wa siyasa hisari holo tsuo ngujo abenge yabo ngebidio rikadimie ribeleleye wanantahara wa makunzi wakawafungwa iliribuwele sori kejema. Yone mane kao zensi huzinu wanama watukufu yemezinu hata joka suri janvier ngaribuwa mpango special wahe politiki ya nyumeni ya he faliki ya hemu wa hedaula al-Imamul Ghazali al-Kutubul Ghawthi ngaribuwa siyasa nyumeni ijo udungana sawa ne siyasa ya hemu baba wa hele taifa la Komor al-Kutubul Ghawthi al-Imamul Ghazali Uthmani Banaher watukufu ikawo nyudunga ya Facebook masula nyudunga mbada kumefemu tosa na salamu juu ya hanyu Domba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muya jahali yekenyi mligo nao yaba hayi. Na nyimdo kawriwo na baada baha. Mwenyezi Mungu yamnikeni umuri mle insha Allah na mambi amina. Yamnikeni na maisha mema insha Allah na mambi amina. Yamnikeni na wanrwa ushewema na wanrwa umewema watwaha wasitara insha Allah. Yamnikeni na wana na unono yamnikeni ni mali. Ngajangaliye watukufu mliobo onze mwangali yao ya Facebook masulaha Mwenyezi Mungu yajangaliye mtijekie sini harume ardhi ya Komoro. Mwenyezi Mungu yajangaliye mje. Watuwahi wajawarilibe maele. Wajawariliba waje Komori. Mwenyezi Mungu kangu watamani ya watamanie Komori. Shawatije makie sini insha Allah Ta'ala biidhnillahil karim. Muyarnike walowa wade ya wanike unono insha Allah Ta'ala. Walowa nono ya kawe wanike na mvuu zinji insha Allah. Watomba hazini Mwenyezi Mungu wanike hazi. Sirilomu hazini Mwenyezi Mungu yari simamizomu hazini renjezizo ababye mishahara bangi yuhambani insha Allah Ta'ala biidhnillahi al-karim. Nguyajaliyo watukufu ikao wafanyaze ereri za hao waka haina mwanadamu yejo fanya ereri nikafanya ereri yekairi yetsahaswamaha nikate swamaha ngebidia kubaliwa watukufu walanyasika wafanyaze ereri ngo magobani Mwenyezi Mungu ajaliye watowe ho magobani hao harakifu heze baraka za habu Mwenyezi Mungu nani mahakama ya Komoro uwenye wafunga wakazo tukufu wa Facebook masulaha usukwale unga sila mpango ya Madam Billy basi Madam Billy ba karnanje zararo shamdauka madanzima ya hatu si hanzari venulie owanruwa ramwezo rambao ojo ani amdauka ya ina mruye ngoleza wona benjem hata na vayendo hata na fanyendo hata shangu myengo katu tsaja mwana waka wosidori mfumbu wao ye mruyengo al-Imamu al-Kutubul Ghawthi al-Imamul Ghazali ya namru ya myenga wao wotindu wori mrongo zao haukawo beshe guzi wonozo njema kana uparo kumaluka zo njema jo waziwo na okazo njema haziwalo niondoka na tsoro sikartu tahapingabo na tsoroha nafanye njema hata shakartu manza yo hikdi ya mwanadamu abeko skwale unu watukufu gasari Madam Billy bye emadea handani garhashirishao wangu wambauka ya kwatu wone faliki ya raisi wa hedaula ni serikali ya hai kwatu ramwe faliki waloni ni wambio kaya kabati mrujo shida ya mnike ne faliki ya al-Imamu al-Ghazali ne serikali ya hai ubanu wedao kabati mshida mnike kanganyi na matso kamtuona nganyi na mashishiyo kamtishiyeza mbao nganyi na hanywa kamtushinda mwaharongo weza afanishiha kujushinda mbieni faliki kabati jushinda mnikeni faliki yabonga sari mwanze Madam Billy hizo
defaliki hemu wa daula nezevoti zijao na siresa harazinu ze faida rahunda no watu hunda ze faida ngebidio ze madamdili hizo rizivenulie haundu rabeze njema zafanyishia hosoni mwe daula rikawa riwonese nema poto yafanyishi hao hosoni mwe daula izo ndeze madamdili zari hansi banu skwale wao dezifanyishi hao haundu hosoni mwe daula nane zifanyishi hao mapoto hosoni mwe daula garajuza baba sitinda wala wadito nzima ba leditola hawo lotuona zembi kwa japaro na zinjema shasi isi mungwari kaza matumaili linu la hona zembi na linu la hona zinjema ilo pandamono mshe lo hona zembi shailo pandamono mme lo hona zinjema jabo ya kale shishi lo pandamono mshe lo huishi ya zembi shailo pandamono mme lo huishi ya zinjema ilande mani kawu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala malaika maili ya huirayo kwa mwanadamu haya hati za nezi hadi za hayo lidaika lilopanda mono mshe ilonde likawanzi hazembi lidaika lilopanda mono mme ilonde likawanzi hazenjema yabo jangali ya haruma ya akili yaho nuso wa haho ukaleshishwele panda mono mme ilolo kaduma huishi la zenjema ledi tulopanda mono mme ilolo kajuma huona zenjema ledi tulopanda mono mshe loka juma huona zembi leshishi ulopanda mono mshe loka juma huishili ya zembi batukufu basema opposition wako mori wanti pia wochwa wona helebi de lopanda mono mshe waishili ya helebi de lopanda mono mshe shakwa japaro wone lopanda mono mme lokali wono ilopanda mono mshe lokali shia baso wakati bafanyishi hambi yedaika mopanda mono mshe wanzo yanzihe yeula shawire mopanda mono mme yehumzi ya mambioka imaranzi ngarenga dakika 5 riwoneka unjo stahafiru ekazi dakika 5 zibiri hatari waswili usiku kuja stafiru yedaika mopanda mono mshe yehambia uloka akaradhiba isi mdujo stafiru zembi hamba hau zembi yarenda ni hajwanzi shemo panda mono mme hata ujofanya mbabi titi njema yetu bezahara kahanzia kadaporo lawe ishawiri dande mana boko wopanda umuhono mme wompesi wa urema mme wompesi wa henda dabo yakai daika ulopanda mono mme yempesi wahanzi aze zahiri watukufu wabenge ye uskwale wunu isoleze madam dili za hatsiba dema da heza nyama da fanyishia usoni mwe daula nane ze ererizi jiriyo hosoni mwe daula abenga watukufu ngana lisao wonesa ukayawa rwambauka al-Imam al-Ghazali al-Kutub al-Ghawthi kwa tuo naze njema zahaye kwa tuo na faliki kwa tuo jwe serikalingi yoje ye serikalingi yo iduku kwa tuo horongowa kwa tuo abanongowo kwa tuo nazifanyishi hao ngari wambia ukangwao nao helebi lopanda mono mshe waishili ya helebi hopanda mono mshe hakuwa ndo kwa tudinga televizia ya taifa ngwadungwa wa shada zinurezo sosio za hao wadoishi yale shishole bili doishi ya umuhimu wa howanru wao dele shishio bi lopanda mono mshe lidoishi li ya zembi shakwa tina usiku wajoparo tahale shishole panda mono mme lishie njema kwa tina usiku wajoparo shele wajoparo taha leditolo panda mono mme liwone njema shade ziradio za mikowani zambao zembi zambao zenrabo dezerezo sosio za mikowani zambao zenrabo izo nizo wakawo zidunga wakawo zishilia shaila radio ya taifa waduao kaya radio ya taifa iyo kaiju tangaza nrongo wo zanrabo radio ya taifa iyo kaiju hambano ngo zanrabo zo ham ngazijo homorendeha Charles Mutio tagazendra boke jajo kiri. Donc yo kwa ishia. Wo kwa ishilia haiba FM. Wo kwa ishilia radio ngazija.
haukai izo radio kawo ngazi tujwao ye makali mazambao abondo wako ajishilia wajoishilia zinu za mikoa ni zatu zinu rijunja baduri pue magozi radezen rabo ribadilishe izo ndo wajozishilia abenge oskwale wonu watukufu karanzuri waneso kaya mwahe daula umvoti wahe habali ya barana machi na proje de hansa jazifanya ye mwahe daula rangu aswili ahana rongo nraru ikauze nongo ndaru hizo kaja paro ziba nafasi ikawa swili raisi wa daula basi ye mada ya handani do shababi ne sport ye mada ya he raisi wa daula ya handani do shababi ne sport mnuna nambiye ye raisi wa daula ya Jabanu ye BJ ya he daula ya Komori ya Tiba ya Salakanti ye kati ni raisi wa al-Imam al-Ghazali mduna nambiye al-Imam al-Ghazali yende mdu ya kautia ye kipu Salakanti harumaye FIFA mduna nambiye ye raisi wa daula ya Jabanu ya renga ye kipu ya Salakanti ya ifanya hama ilande conseil de ministère ya ivotize bije ya huehansiwa ukahaina usikuba joka machi haina namna ntipi yonde mana bamu nawe majueri wajao na wajuo kaya ngabo nafasi ya jueri ya jao haruma ekipu ibasauha abika wena mdusura mbokaya ye Salakanti basauha ngaenda wo usoni na yomwengoni mweze proje yomwengoni mwe falki ya daula yomwengoni mwe falki ya raisi wa daula yabo mduo katsikomori bongo no helebi gushilio helebi de lo panda mono mshe de ditso de lo panda mono mshe de shishio kabati mndu udungo ze machi da Salakanti ya tohele ukaye gouvernement ya Komori ya tendela ni al-Kutubul Ghawthi al-Imam al-Ghazali ya gouvernement hiyo irenge kipu ya Salakanti amme hauhifurnise haina mahutajio ya kipu ya Salakanti ya nzao ya daula wa irenge jukumu yule handani proje handani kao mdunanze ya tanze shai proje hiyo ya avance ya Salakanti ya avance ni mana ya avance da bakaze mwaye za uchongeza ya avance zipore hani hoso ni gouvernement iyo proje ya mwandu ya raisi wa daula ikango mjao kaya ya raisi wa daula ye hanza ushababi ni sport proje abiri ya raisi wa daula do wana zioni wa msomo wa hao wasome yonde proje abili ya raisi wa daula do wana zioni wasome do shababi usome yonde mane kao mwono kaya hapuwa ye malibo ya universite haya shashiza ngayo hambwani haku realizu zinani sibahi proje mbali na mbali za lapitali zikao ngabilio zikaya harumeza universite pia ili ye mwana mnashio ni ujokare mwani wade simpaka ya tulabambelansi ya jeli marufu shayangali wa harumaya universite ya liyo iyo proje kawo isa injia nziani o mahaunu o wanazoni wadoko somani almaza universite ngwajo hi beneficie na mwana jokange mwade universite kati mpaka ya tulamwambelansi haukoze puwa paro ya baliwa seni marufu ngujwangali wa harumaya universite ya liyo jamvuni nani universite lo nzuani nani universite lo mwali wajuhangali wa harumeza la pitalizo ziliyo harumaya universite iyo proje isa yanjia o mahaunu watukufu proje ya bili ya raru nele bundo la hiyonsi iyonde proje ya raru ya hemhu wa daula ya izingara ya releshia nele bundo la hiyonsi jimla yonde mane kao wangu ambao kakwasuelewa baka tina yafanyao ngani wambio kaya na wasudo wana helebi watuone helejeni shaika narangalie ze proje ze mhuwa he daula ze Tanzania usule budola hiyo nsi ye mdu tutahazi juwe womdu ya juhamo sharangalie ukaya ngabo ye pare ya la ya mtsamdu ya nzuani hata sima mtsamdu ya nzuani hata sima arobe gawe pare ya sima hata moya
Arobe. Ngabo ye pare ya laya sima hata atadahobi hunu bongoni besejao bongoni Arobe. Ngabo ye pare ya laya sima hata bimbini Arobe. Ha? Ngabo ye pare ya laya bambawo la mtsanga. Ha? Ipare ya la bambawo la mtsanga hata ya waswili domoni. Izo pare kawe pia zende Arobe. Ihonzuhani. Ikawa ze pare hizo ikabanza uwaze ye miji yati ulaze pare hizo ya bila ze pare hizo pia nga itimizio miji mengo miraru. Ye miji ze pare hizo ya bila nyabotika honi soka hama pare ya la ya rangu Salimani la ya Tsandaya hata ya Wasilimani ya bugabo miji mingi ulo bari ya amande pare ya la hahaya wenda mitsami huli ya babiri miji mingi sha yone bana kale soka iroha msamru ya Sulisima ya bugabo miji mingi ulo bari yabo iroha sima yende moya ya bugabo miji mingi ulo bari yabo ya tibaze pare hizo kiasi ya miji mengo miraru inge babo karaisi wa daula hati ya pare ya miji mengo miraru. Miji mengo miraru halmashauri wa Shanzuani ya tilwa pare. Nge babo mduka haba kamtswele we faliki ya hemu wa daula. Mduka haba kamtswele we faliki ya hemu wa daula. Ngamwele wao. Haya, rejenga zija. Mna waze ye miji ya Larangu, Moroni, hata Fumbuni ya tilwa pare. Mduna waze miji ya Larangu, Moroni hata Fumbuni ya tilwa pare Arobe. Mengo minga biye miji ya tilwa pare wanunga zija rangu hola Moroni hata Fumbuni miji mengo minga. Wakumori na liensi bamriba mbendu hali mriba mapesa shaho hibanje bazone hawo we kuji hibanje mazone hawo. Mnangale pare ya Larangu mitsa dahubini hahaya hata mitsa mihuli miji mengo minga biya bire pare hiyo miji mengo minga bira nguho la hahaya hata mitsa mihuli ya tula pare ni Mungu wahida wala Imam al-Ghazali al-Kutubul Ghawth. Mnangalie ye pare ya Larangu itsinkudia washili hata mtsanga bishadimani miji minga ya bire pare hiyo ya tule pare miji minga biya tule pare ya kaharuma tabu ya pare ya bire pare hiyo miji minga. Mdwangale rangu hola ya Tsaweni hata Jerasuli baweni yambune miji minga biya tula pare. Mduna waze miji ya tula pare ya tukana pare hola rangu Tsaweni hata baweni yambude na mwaze miji yobuhari ilo yabo babwe miji hiyo iwe tula pare. Wakumori na rirensi huiba sana ngari mwengawo yone hali mtumaka uyengwa na kama tutujua yengwa baro mtume mwanzi wa Mungu yaka uyengwa baro mitume kamili yaka uyengwa kadhalika al-Kutubul Ghawthi kadhalika Kutubul Ghawthi al-Imam al-Aqil Uthman Ghazali Banair kujua yengwa haukasi wa Komori sito yenga mru ngabo mwanama mzejiva mbukaya hata mdumde mamuli di yetso yengwa ekahe zenyi shadi haku yetso yengwa wumrungo mdulabusi bahi yetso yengwa emashantoria kahunu pia ware manafati ya hunu hata warohensi nu pia wanza umanga joshi yengu so kada toro habana dekaru habanu minde jokane lekazi ndo hiza michi ware manabada hili hata wajudu Fransa wote pia kama tulizo uzi Jonde niya mbine shiyengo shahatu siwa Komori shautu yenga mduba. Watukufu. Mnambe. Babanu kasinezo hamba. Haukasika nahi babanu rudopu wanu beha. Ngarijwe babanu rudomu ambiyani yezafanyishiha. Ngarijwe babanu rudomu ambiyani yezafanyishiha. Narangalio de bambao.
Nangalia le bambao emijiatu la pare harbe bambao le bambao ya juu le bambao ya mbani nangalie hambu emijiatu la pare watine ya nyongoha nangalie tsada ya hatu itsada ya hatu الكتب الغوث الإمام الغزالي عثمان بن هيري harenge miadi ya ukaya umahalanie la pitali referasili ya bahayinu kauna paroju wa huke kaukapare abatie pada sabankuni pada sabankuni al-Imam al-Ghazali yede mdieti handani azali ya jaya pu harangu yabo ya chutilwa ya jaya mdieti akababili yabo karna ujuwa lewo wanadobuka karchura mbuwa yezi al-Imam al-Ghazali yefalikia hao kamchura mbuwa kamchonda mangali kamchura mbuwa mtukufu manama mwenye abdu bwana umuri mlina misha mema kamjajora mbuwa haukaya ngamwangali yao hele pada mono mshe delebi ngamuishi yao hele chishilo pada mono mshe delebi yabuja yoshani wazize pare zatula mwali shabwa ndao etapu ha etapu namnambi yenyo hena mdikao ngudungu ortese yawonawo ye pare ilo hamande nyoha ilefanywa nzuani ileka ukreyelwa pare amanyoha mwinga muyona nyoti pia hata ikazi wande la route de serpent ikaziwa route de serpent yabo iumala nikao ukreyelwa pare habo yakakaujaka namna maraisi wabila badu kwa jashinda utaha kwa jajo shinda wakireye projet ya hundra mali ya hepare letiwa itilwa ni al-Imamu al-Kutubul Ghawthi al-Imamu al-Ghazali haitiye pare hila ngamionao nyonzi pia watukufu ilikafanya pare siwe tandaya wasi siwe tandaya rijani saragusa bambodo ni hatara sulibo mudiria juu watsujini ngome ye dawla ya al-Aqid Uthman Ghazali bwana heri warenge bo mudiria juu ya nsujini wayasulisha bo turistiki ye dawla warenge yezo amana wainika ya mashinwa waitia ikombe languno bo mudiria juu nsujini hata asuli turistiki na yorizo manyariti yesiwe chandawasi irangisa rangusa bata rasuli bo turistiki bo mudiria juu wa nsujini hahuitia godro shabo ya wasuliwa mudiria juu nsujini ya al-Imamu al-Kutubul Ghawthi hairenge yabo haitimizu sa turistiki ni dawla ya al-Aqid Uthman hole chandani hatu abo chandari hunde pare yala ranguda bo turistiki hata bo mudiria juu wa mji mtukufu hatu nsujini rihunduye pare yala ranguza hanide hata wasuli wezira mliza zibandani ya birla sama kuuni wakumori namdambiye rijaritini wa yepare ya alara ngubo wa mudiri ya juu wa hebangani wa ziraruni walharambao na balawa daani ya wasuli jahanda ticha jo al-Aqid Uthman Ghazali bwana heri rijaritini wa siwa itanda ya yepare ya mironti harume tanda ya alara ngudo bala ziraruni zamsamna na bano bamala msamna limuna mrehemu ya wasuli mironti watukufu uwa al-Aqid Uthman Ghazali bwana heri yepare hiyo yitilo wakati ya Muhammad Taki Abdul Karim Mwenyezi Mungu namrehemu kijakatu ache ijepu al-Aqid al-Imamu Uthman Ghazali haja haitia watukufu yawani vumba bihatu siwe chandaya rakunda yabo redrakaliye zensuzinu banu yepare ya uheya manza funga helenje ngebidiyo njenziani zensuzinu yepare ya la manza wenda funga helenje zensihuzinu banu ngebidiyo injienziani yepare yetilo Ahmed Msedi katsula la afa bae yeheli Yusufu Muhammad Bedu ya familia mbude
ya familia ya mbajini yonde heli bae Muhammad msedie ya familia mbude bali yatie yala tsawe no hebembeni ambacho manza ya mbude ngebidio bende pare joka ya kweli ya robe abenge zihazi hizo isaze zinjianziani kani mwesheze nukaya sipari mwambia na mwemi surabira ilo kaya haruma wa mji wa ijikunzi ufanya mahajana na mengo mitana mine koja kana pare abo babirezi ya hukoloni vajaye yezi ya madabdala vajaye yezi ya johari vajaye yezi ya Muhammad Taki Abdul Karim ijikunzi kwa jaona pare ijikunzi ya dimani huenda na ntsora lera dahumini kwa jaona pare harumwe mahara ya mijio ya umba pia kwa jaona pare wakauja waune pare wakati al-Aqidu al-Uthmani Ghazali ya hunda yezi 2001 abudo bahanu ijikunzi na mirere nine mijadu ngabo wakahenda pare ya godro arobe tena ikawa baada ya kolasi wa jabanu watiaye pare ya lapanda basi ya wakauja banu kadwa bili hautiye pare ya jikunzi kolasi iyo mishinzi mema ya al-Aqidu Uthmani Ghazali bwana heri ya ihansi abenge watukufu karnabe zahe ezilapitali ziwa hao wa maboka mtuzi wona shadhuru mabia nukaya yekande komore safara lewo yinu haruma ya dunia yunishi ya munishiwe kao koja paru unishi ya haruma ya dunia ya komori julihani hamjulihani hekao koja paru julihani haruma ya dunia yabor kadar fajima muktaswari wa hebila ya homwendu wa hefalik ya hemu wa hedaula watina detai sha imam maudu nushawo radio kuma suonesa detai ha detai heza tiza he dunia kamili ikawe sanga utajari wa ujarmen sinu waji wa bwezi entreprise zao yabo yemada hiyo watu kufuka mjeni swali mwabenu kaya yemada hiyo ne kazi kifu yao imada heze njema hambabi haukanga mziwo nao abuskala birambuye furumone seni mbabi ze pare zatilwa ikaw kazi jakaya no ziro wandi hawakaya leo muono kaya ye pare yalaya mtsanga juu hata je wasudi fumbuni ngamyo nao ukaise kumasiwa ise kumasiwa ngaendao ise kumasiwa ngaendao yazira zifanyishi hao yabo ya Allahu babakisha ipare yala bahani hata asudi mitsami huli na abo hiyo ye bije ye mali ya ufanye pare hiyo badinga yo yabo ye malingi hiyo ibakisha ye ruhusa ya ho wandu ikawu ngwajoka ufanye hazi hiyo bashe ruhusa da hebadi wakubaluka bahala shirikalini wafanya hazi wawanike ruhusa ikawa ye komisyon ishulihani ya hone pare hiyo yala bahani hata asuli mitsami huli wajoka ubirlai hazi hiyo wesaba harizamba wesangwa harumazi hazi wa harumao kontroleze hazi jakofanyishia itu hali yabo inshallah taala biidhnillah nijunja nziani iyo nde mada handani ya mwenesa ni yefalike mada ya pili ngarirongo zao uonese uwa komori ezijoka huja zitijoja ziri haye daula ngarizamba olelo rizambyo wa komori zijoka huja zitijoja ziri haye daula ukainde daula ndo watsongeza zinu no leo le premier Novembre mazuizi liwe 24 rizamba harimo mipango ya abira ukaya ye ajali ya hemwa na mkomori nensole ya onikor do wakati jo nikiwera iya wakati ya nsuhole jo nikiwa raia ye raia gondo ya hule basi ajali jo jira kwa kabati mwana mkomori jo shinda hule jindana nsuhole dewe nsuhole ngaagiziwa one daula onikor shirika la kidaula ngwatsa wao wale hasara watihunde nema raia wa komori wahunde wale mbahino insodeke hambani monole bala kala hekilo nsodi ya radijana ukaba fanyishia mkarakara hataka kejaka hanze kiri basi leo bora ya mkomori wakaushemeza ukagebidila shirika la onikoro linikiwa maraia wadohuze nsole ngojo tubu
Emara yesa kubaswagize nsuhole buraiya. Emara mabahazazi wa Komori wakumaswazi wagiza nsuhole ya Onikoru buraiya Mkomori ngojotubu. Ngojotsa wa hule kilo ya basmati ranu hula kilo ya Onikoru. Henda mne mara ya waduka huzi nsuhole ya ba. Gargone sao izurambao. Namriyenge namranze shasi somone sane faliki ya hoba hanu ye daula Komoriliyo. Manu sizo rambao si handari rizikene ushahidi wazo. Ili mrati jado fanya tarai subu malai subu. Samahani kwezi. Onikoru shirika la kidaula. Basi hadi wakahuza nsuhole. Wakayuhuza hanamnanraru. Namnanraru. Nsuhole ya Onikoru. Ikahuziwa hanamnanraru. Namne ya handani ndo unika ye patrom huu uloneze magaza nsuhole. Basi ye patrom huu uloneze magaza haka uniki wa juna la nsuhole hariyali ziwizi hili. Yondi hedi ye Onikoru waka unika ye patrom huu uloneze magaza haka uniki wa juna la nsuhole hariyali ziwizi hili. Wala patrom huu Ola patromu haka huja ye nikaye patro ye mtiti hariyali zihizili na majana mararu na majana maili zihizili na majana maili bahola patro ye mtiti wa mnajunia haka hena ye huza hariyali zihizili na majana mararu yabo yode namna tsohole yakaudoro hata iwasilo mijini yakaudofa junior yalizuhizi ili na majana mararu mwaka hambe tsoholengi yo hali tsoholengi yo hali serikali ngoni pawezitwa juna la tsohole ralizuhizi ili na majana mararu juna la tsohole ralizuhizi ili na majana matanu nikamwambia nuka henye ye daula ngelo hasara ale shirika la Onikoru ngalilo hasara osoni mwensohole yinu yeli ya uzao. Nalini kwe maraiya. Na maraiya na nikwe waduagiza nsuhole. Tiwe kaumwambiyani. Mengo ni mwize na kaudoza muka henye. Wakati raiya unikiwe nsuhole nungondo ya yagize. Raiya Mkomore. Kuna ushinda uhule juna la nsuhole la Onikoru. Haukaka wati mjenda ya hule nsuhole ya Onikoru ajia huze rahisi. Na bonge na basmati lo odukani. Ngwanzo ya uze basmati yae. Ya bungu jenda tangu jolinda nyisa. Ye nsuhole ya Onikoru ni nsuhole ya basmati ke. Biya sawa. Neso kaya. Dekavyo sito hula. Naam. Ngejo kaya. Shabo wali la hakilo riyali jana. Yabongo ojo hufai kewa suli kilo majana maili. Basi mara ya Wakomori. Ngamdura mbuwa zaibu za hanyo safara lewo hiyo. Haukawa la mwaka uwanilia wanikiwe nsuhole waja wadomulizani. Wesawa nikiwa. Wesawa kumaswagiza. Basi omagizu wesawagiziwa. Kanzambo banu rahe jakazi sazu kurubi ya mlatu jabada doliza hefe yepo amagoze la pide serikali. Ngamjo nimfanya manifeste wanyi mwabetu wele nereji Onikoru. Tabari zambao. Mwono juzi. Ya jabu. Junior yaliziwizi raru. Bahila deheli juka ukai. Usimeme bahaza ziwanu wanikwetu Ngani mlabi yonike jusiha. Ngani mambiyo nukentu holeke na usiha. Valema na wakaweza haraka wa irenge. Wadohuza juniazi wiziraru. Wamtanteni wawone enga mjua hula ukamna hula. De juniazi wiziraru. Mwendeze mjema berefanye. Hifori hule. Umuhimune tsokaya. Ilande heli ya hewa bahaza ziwa Komori. Mwono. Heli wakao yuwize tsuhole ila. Wala buwe kontinari leo hauzu. Wala buwe kontinari maudu. Wala buwe hao sawa na heli wakao fanye kuhu. Eke kuisetawa oleja buwalelo hahuzu olajo ba maudu olajo ba oshao bayonde hele ntole yo kabdo huzi wa Komori mare wa Komori ngamdo tubu ngamdo uheshelea ya Onikoru ya radijana ye mara ya mabahazazi wa Komori maadui wa hensinu wesawa nikiwa nsuhole ila heli makahanza ngwagizawe nsuhole
basi ngamjo uone helo katijo jaito tulabani baliliwa junazi hiziraro basi ya ndo banda kadhari masulishi zenu kaya jana ni kwa waka huzen sohole junior yalizuizi ili dikauni kiwai bahazazi mwenzada magazan ku wala bahazazi ya jahuza zalizuizili na majana maili ye nikaye mtiti ye mtiti ye nehuzazi hizili na majana mararo basi lelo ye bahazazi wa ye ujoka huzazi hizili na majana matano besha kalifanywa kampani shakari mwambiani na kabula yoti kampani ya kabili rifanye haukayo marketing ya honu makomesa shangari ambao banu haumweshelezi za nini zijuka huja izo tiza he daula mwambanga manzao ze marshe za daula zinikiwe maraia baondo wana hanyu baonde mazimeji wanyu baondo wana shewanyu baondo wajomba hatu wabasa uhema shirika wanikiwa bahini jao junia ngalijoka realiziwi zili na majana matanu yakayo yagiziwa ni ranya yaboho wasulamu mna magazenga joka zihizili na majana marandaru hobali wate jasuli maweni inge joka zihizili na majana manane abwezi hizira ruzikansi wakomori yotinde onikori yotinde daula yotinde daula na yabo mbati subutamba ye daule hazawe likatuka wa contrôler prix zahawo ne dépense wa wafanya shabale mane daula wakavuze namna ila daula wakaujwa urenga ushuru hula wekazari meya hao ya kidaula nole shirikali shide lagize leo kama ushuru wa raia bahazazi natoka uniki wao gujo huza he namna enda ya hula ne namna ya gizemeli ya kojabanu abu gujo huza he kiasi hiyo abuke kufumaraia mrati tange baze marshe hizo mwisamni kiwazo bakomori mwabanyi hanza ye daula watikena hiru shaye zindu pia zinikiwe maraia wadohuza abinge mtidoli leke maraia ngoza uhawu hali mtidwa baka bo service de prix izo kweli ngabo shabale prix ya kabidi kenenso ya onikoru sindaila shaye daula holiho wondo wagizao hawutahawa sahilishe maraia waujuwa wasisi wajorenga ushuru mahalani hula walibi hunu parwambia nukaya ya onikoro wauliba yentuhole ya la duwani le shirika wauliba yentuhole ya la duwani sawa ne yentuhole ya onikoda ya hera hiya bahazazi ehelia kaweli bia ila yokeregwa gratubario ya daula wosu walibe la duwani sawa yabole wera ya wuo ko jalibentu hole ya onikoru sawa na hedia ko libentu hole ya basmati ze prizo pia yabentu hole ngejo hasudi realize hizira rujunia gari zambao banu mashahidi kabula wa komori wonu wakati mjota na bahuka kairo wakati yakana onikoru wayo che yakahagiza akwambia nukayo kati ula le junie bahazazi hakaunikiwa harializi hizili na mwangali mwena ndia nukazi hizili ya tuhuzara lizi hizili na jana shiraka huzazi hizili na majana maili watukufu ya maharibisa yuka jao shauta hari mwambieni madabili yoru tukadharibili mnanterimu mtiti shabu nga dukahita la zuzu wakatijo hucha nga manzo muhezema emafiro ya hanyu rimremene mabi rimwambieni ukazi ramwambiani kabudo kaya kairie daule kaga gizawe zindu rehane kemara ya madhwali mungu agizawe zindu kairi ekai daula ngu agizawe zindu rahanu wajomba hanywe kangu agizawe zindu hauke wajomba hanywe kangu agizao ulizaha mwali mada ya bili la kahandari yambe watukufu de mada ya siasa iyo ngejoka ya ubundo hunwa iyo ngejoka maji ndo huna haina usiku iyo fori yambe ririze voti za hera isi wa daula al-Aqidu Uthmani Azadi Mwanaheri ririneze voti za ema gouverneur wa hezi siwa za hatu riwasuliha salama salimina kwa yarungwa kulabu shawa tukufu madhamana mrumawe ya daula wa he parti serse na mrudimba dili mwedu wa nyumeni ba mwedu mlonu wo kuonauri ni kema depite wa mwedu mlonu wo ni madhamana mrumawe yezi
Waheparti serse kuona urinika ye madepite baishe badanza bafanyishie umagwi ke na ukiri raili mejabadili mwendo yo mwendo dau do waraze mvuu otwamloka ngwa ubojuu ngwa mareserve rangu bali hata serafanya mahamitsa mamfukare toujours waraze mvuu ngwa mareserve ngwa ubojuu ngama anunisumna hadisi stream titi ukaya ye mijikao harumashe siwa shanzuani do wavoti nai wakafuwa magaya wakaupaswa makiesi haina kufurumbi harumashe siwa shanzuani shikaujiri harumemi jiyo bai waunda we faida ya heyezi alim ya al-kutubu al-qawth al-imam al-Ghazali ye mijianzuani ikawa ndo yakafanyaza kufuru nziro za udunga wandu wa Imam al-Ghazali hamagaya haufuabwe hauwarahoriho basi ya mijiyo yode mijika waga hundawe faida ya heyezi ya al-Imam al-Ghazali ala kuli hali ihopa mvu ikalewo mimileza na fuli wabwe ni mdu wajua na fuli wabwe ni mdu wa Mamadu na fuli wabwe ni mdu wa Mwinyi na alafu wala wentede alafu walo nsindizo kango wono bwe jinrubi minde ustarehi ala kuli hali yonde miji ihundawe faida ya heye zinu sinahivu maisimu shayonge julihani hao kayonde miji ya kaufufua ye serse wandu wa serse wakobihwa yonde miji ikawa wandu wa serse wakawa ziro hovotiwa yonde miji ikawa wandu wa serse wakawa ziro honjia basi yonde miji yundawe faida ya hezi kaitina mana huvumba isimu rewaswila ruma shesi wa shanzuani uwanru wakaufualebe yilo noraye horiho noremale gungu nofanya henda ndongombizo ntipia wando wandu walwe muhazini yabaha waringwa muhazini wala wakauremwalebwe wakaurwaze horiho wakausindihwa wakahulwaya wandu wao ngwa ubodungwa tingo hono watezao baada ya miji shaija no wanadamu yabo watukufu wa he guvernema watukufu wa he parti serse yabo ngamro na ika mchurando yabo ngamrao na ika mchurando gebilo bashajiwa mwendo wanyumeni batida uo omwendo tinda uo haukamba udu tina mdungani mimi leza maswila hatina mdungani nanga njoka tayari wole sanara mbuokani dejo fuwa lebwe dejo hunde faida ngami tayari ya ufuwa lebwe uke kamjama weni kamna ujama weni kamna ujama metana ni mwandu wa serse kaka mjabadili mwendo kamna hujia rewagali ya wanu ngazija ye miji ya fuwa bwe ya teresa wandu wachumba kiesi ya kahenda ya kauzia basi miji hiyo yonde miji walone yezi warumao wao ushababi huu haribala nari mrenge ya kendasi ingina mdadindi ukesha rivunu hesari huwa rihundu shula kahunda halafu wari mrenga wajale halafu mina afufula kabibo tu nari hawe mwendo ubeparti serse batinehe liyo ye miji hiyo no wanadamu wao wandu walone yezi wa mihononi wanu ngazija ye miji ya rwaya ye raisi wa hedaula wamkaza majeba juu wakauzungula naye wakauremwema gayo malingoni ye miji yongi yonsini ketina hata mbarongo ya hunda na mhauwe boserse na mhauwe bo madhamana wa daula ndiyo na mbadilo mwendo sinduo mtitoengezo keni tinemna baji wa serse yabo yeti mdu hunda faida rimezi inu wakati kao mimi ilezanga mnambuka serse ngejo kaya eka al-Imam al-Ghazali nge harumaizi
sheni wakati Al-Imam Al-Ghazali ya joro harmezi yoto kahamando mwando ya roha kamnaho ni hata harme partiyo badi humedi msedie ikasta hamid akawde mruwa yeche dainu wananya lebi ala Hamidu Karihila na waresiste harma na yahaya waresiste nebure maswefu harme serse shwan wadunga abuwa ndi hawaru hapia wakala unazadi wakarume yezi waru hapia weza wawandu wakabwa wazio wandu wakasubuti warongowa harme yezi ya sambi haka uwo marehemu Faruku Muhaju uwo humedi msedie uwo leza maswilaha uwo Abdallah Abdu Hassan sino wandu wakawgabidi zezi zabira banu rewana nao shao wadunga abuwa pia wakautataya na hizo nezi jo ujiri eka Alimamu Alakidu Uthmani haroha wandu wawo tobitse na wawo wakaho warejei abengari mwambia ni wandu wasese okaya kariti dakoro zemvuza hatu razira ravoti maguverneri ravoti raisi wa daula zemvu hizo zilwa ni wandu ajina na abunga sibanu kamna ujua mridha raulelo garizambao kamtukufu bwana Yusufu Muhammad Bello yeheli ushangiri yawe ya mbajini lishukuri yawe namna mbajini vogi yao ikawa wabira kwa shida wafanya iyo mndu nanzi ya tanze embabi ufanyawo yogiyo tarehi shaka uhawangalio kaya ngabo wananyuho ikawa woti parti serse wa usute na mwaliba vula mbajini ingwawonda hu utikejumo nga watsukaya bawo wajo walesha tumwa yangaliyo wakaya watohunda utsangaliyo watsukaya wanza wajiaba hawalesha tumwa bwesa wesa twame kakabate wao kana paroja hudiwazo wakadawe nao matuma Yusufu Muhammad Bello tukufu directeur de cabinet chargé de la défense secrétaire général wa parti CRC gari shukuri yao gari hanzao shangalia secrétaire général wa parti CRC directeur de cabinet wende mduko fanye kampani ya hera isi wa daula ala kuli hali ikoni jabali nimwambia nuka ikoni jabali ye kampani ya fanywa ikoni jabali ya tuongeze makesi ya ikoni ya tupasulwa iwe kana wanruwane wakahifanya koni hau kweli iyo kaya na Jafari Madi directeur général des impôts iwe kana Shamiri iwe kana Muhammadi Sule iwe kana Muhammadi Darusi moronine koni iwe fanyiwa ne directeur régional des impôts mwana mwikoni waundo wandu wakafanya kampani ya homji wa ikoni weyo mzee hatu Yusufu Muhammad Bello waundo wandu wakafanya kampani ya homji wa ikoni mjikao mwana wasi wanda hawa kaikoni mwone shetiso cha kaikoni shao wandu wawu wane waundo wandu wakafanya kampani ya ikoni weyi Muhammadi Sule Gulamali ikoni weyi Shemiri weyi Muhammadi Darusi moroni ya lola ikoni weyi Jafari Madi directeur général des impôts wonde directeur régional des impôts mwana mwikoni waundo wandu wakane shale wola yaka hoporo ulatimwe ngoni mwandu waka kubirekoni ulatimwe ngoni mwandu waka kubirekoni baja afanye kampani ya ikoni kataka honi ya ikoni shaka aruhora anikwe poro hadi hata hajibiwa abani kwa umra China na Muhammadi Darusi ya raze mvuu za ikoni yakawa ya raze mvuu za hamuroni maguju mtsangani hansuagi ya kote tukufu bwana Yusufu Muhammad Bello kaitsujisa mkayobonze wa Muhammadi Darusi mtukufu bwana Yusufu Muhammad Bello mtukufu bwana secrétaire régional Nur El Fatih wa parti CRC secrétaire général du gouvernement Nur El Fatih kaitsujisa hata mkayo wa Muhammadi Darusi bonze kaitsujisa hata kaitsumnikani sheo kaitsumnikani mvuu
wo mkayo wa Muhammad Sule bonze batino kange ya hanumi wambaba hanu kaitsujisa hata watukufu wa parti serse watukufu mwesa wa guvernema kaiti haki le za maswilaha ya raze mvuza na kukatra venduzunefu au himilia ya raisi wa daula Al-Aqidu Uthmani Azali bwana heri hata jerwa suli 2024 ya bange balababo dami baishe minga muaminize fikira za mbaba Al-Kutubul Ghawthi shala kuli hali waheo wakati wamduta hayavune abigandaru wane sababu kaya watukufu mbali yao ya siyasa la himu wa daula mtukufu raisi wa daula Al-Aqidu Uthmani Azali wanu waunge bidio ala kuli hali wanu wao Hola Jafari Directeur General des Impôts hajojisake waziri haukaene hamu yene jitihadi yene siasa jauja huifanya Muhammad Darusi harwale fumvula muroni ujarme serse harwale fumvula hela ikoni mazimejiwahe wa mimilia ujarme parti serse yabo lelo wandu hamanda wawo wati wandu wovurizi wambaba hanu we hansi wadoyo wona ngema udunga fikiri oje yenyi madhama na wahe tsanda ya mdo harume serikali yebani hakika mishinzi ya serikali harume bavula itsandaya ngametrizeo ni wandu wahe tsanda wahe serse mrenge wana wangabi hazini harume parti serse ni wana wahetsa raya mdo parti serse ranguho la delege hatari jeri waswili eba nuwa mundu harbaze vote deba depute ni wana wahetsa na gamji aminiyo kaya masime yemijihanyu yana mafundo menji ni wana waserse ye parti serse ke tuwane unro harimali bavule tsara yambanga ani rangu mbangani juma chongo rahe parti serse mtukufu bwana Yusufu Muhammad Belu secrétaire generali ni secrétaire régional Nuru El Fatihu ngani mwambio nukaye parti CC kaiti harumale bavula mbangani ya danga kuzanda tije hata jerwa suli bahani ngabo riski mkuu ya hede pite wale bavuilo ho eshuwe ho larangu bahani hatari jeri wasuli zanda tije risihe tsanda mjini wasuli maweni ye tsanda di majhuu ngabo riski ya hede pite ueshuwe yabu na mbeze hara kamdiriki le bavulo na kabula mana mimi andrenatia bilete ya hemu mwanzao kamba ba Al-Aqidu Uthmani hanipara hanambio kama na hanguleza nganza honi votize mdukadha mtine bilete kamba ba hanipara mshero kamba bahani para anambio kama na hanguleza dawa ntini ye bilete ya mru kadha andena netia kamba ba Al-Aqidu hanipara anambio kama wana hanguleza kansaho nifanyilie kampani ya mru kadha ngamjohena shekana jiparti serse sinaheda hakanga mimi nani mahafukare ya kamili kabati mzima ndani ya paroni para anambio ka eurende sheni wangu ya hanyu mwireme mkuonro ya wemru na bakshana iti bakshana mbaba Al-Aqidu Uthmani Azali bali abenge anambio mtukufu bwana Yusufu Muhammad Belu ukaya banuga wezo amana wa parti serse hema bavu yonsi pia ye parti serse kaiti haribali bavu de tsara ya mbangani rangola zanda tiji hata bahani ngarikazo yabo sikuwasa tena mfumo jao ngarjobi haipidi shararu shahesheleziza iliribanulie zenkudizili yo rijoka suri ya hema depute mjoka dambia tsahe tosa na salamu juu ya hani